السلام عليكم. معلش يا جماعه، بس انا طالعه اقول كلمتين واقفين في زوري بقالي 3 ايام، بس طبعا زي ما انتم شايفين تعبانه وعندي شويه برد. ممكن بقى كفايه الفيديوهات بتاعت الترند السخيف العجيب اللي طالع اليومين دول، اللي هو الشارع اللي وراه وكلام فاضي، ويعني حاجه مقززه جدا والله العظيم. يعني اصلا البنت اللي بتتكلم مع ابوها بالطريقه دي، في بنت تتكلم مع ابوها بالطريقه دي هي بتتخانق معاه، ده مش موضوعنا، ده مش حوار، بس ده مش ترند. ما ينفعش اصلا نتكلم مع اهالينا بالطريقه دي. وبعدين احنا ولا مجتمعنا ولا تربيتنا ولا ديننا ينفع نقول الفاظ زي كده بتطلع ترند ازاي. الناس المشاهير بقى، الانفلونسرز والبلوجرز والناس دي كلها بقى، انتوا مشاهير فانتوا اي ترند كده راكبين فيه وخلاص. كل ده عشان الفولورز والريتش والحاجات دي. يا جماعه انتوا مؤثرين، الناس بتقلدكم، انتوا قدوه، الناس بتعمل زيكم. معلش، هو لو الريتش هيعلى بالطريقه دي والفولورز هيزيدوا بالطريقه دي مش عايزينهم. الله الغني بجد. راجعوا نفسكم قبل ما تعملوا فيديوهات يا جماعة، عشان الناس بتقلدكم، انتوا قدوة. لازم تفكروا 1000 مرة في الفيديو اللي بتنزلوه عشان الناس بتعمل زيكم. بجد كل الناس اللي عملت على الترند ده، عملت على الصوت ده فيديوهات، بجد ربنا يسامحكم. انتوا يعني بتأذوا نفسكم وبتأذوا الناس اللي بتتفرج عليكم. ارحمونا بقى يا جدعان، واي ترند ننط فيه خلاص. ايه ده؟